Sabi na si Mami nahihilo. Sige pa daw. Oo dapat. Buhay sari-sari. You speak in English. Yes. It's very fancy for Riverside, unlike the one in Basilica, where it looks like more of a slum than the modern age. Yes, go up. If you can't go straight, then go up. Or down. Depends on what terrain you're in. Igwa. Oh no, dito tayo. Wow, Riverside. Yes, it's what they call a riverside. Let's hope there aren't any. Magayon ka mga bumigil. Oh, may mga birds who fly to dog. Dog. As you can see, the riverside looks more of a swamp. It look like brown. Low tide kaya anak. Low tide. Igwa. Hey, look, there's chickens. Pero yun na lang po kang project na makakayo ng mga acemen. Igwa ng acemen. Kaya haliun pa ni kaya nga tigliwat ng kodal na yan. Ano ini? Riverbank acemen. Diretso lang. Keep going forward. Ang balata kayo duman sa may tulay. Sa ano na bagayan? Kuya, Diretso ka lang kani. diretso lang ah. Going forward. Just Oh, cute cat. They look so cute. Don't bite me unless you have rabies. I smell. Again, mabalik ko. Oh no, I got scratched. Now I have tetanus. Wait, is that the door? That's so small. that is Bintanilla, The door? not door. Bintanilla. Small door. Ay, small window. Keep going forward, Mom. We're traveling on the riverside. This place is from San Francisco, Barangay San Francisco. Wait, this didn't go house. Yeah. Yes, It's a weird construction Continue. decision. igwa yan. Keep going forward. Let me check. Let me check. There's actually wait. I can see one. Row and row. End of the road. End of the road na dyan. Check ta muna. Let's go check. Sige, bahala ka. Yeah. Mayo na dyan agihan. End of the road na dyan. Galing din. Tubig na bagayan. Oh, there's still a way. Igwa pa. Igwa. Sige daw, diretso to daw. Diretso. Diretso nga. Di ka na mag-iba. Ate iyo, di ka na magsakat. Oh yeah, there's still a way. Igwa. 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 Igwa, oh.
Ay, may ladder. Igwa. Ladder. Yan. Oo. Pero ladder. Hindi kita makiagi. Public, ano ba ini? Public place. Okay, go. Lagi po. Yan, baka mahulog ako di view. Ano na mag-amin ko din lagi. Isa-isa yung nagduduman. For the sake of our viewers. La, kaputi daw ini na. Parang yan, tigwas ko sa likod mo. Ano naman yan? La, paano ko Hindi mo na, hindi ko agihan. Dali the end of the road na din. Hindi ko nga, hindi ka nagkaroon. Baligtad ka sa laang ano mo. Patalikod ka. Ang baka kapatukaw. Ay ano na, garo ka dito magbaba sa ladder. Gamiton mo, magtukaw ka. Yan. Hawa kasi ako. Anak, alalayan mo ako. Alalaman yan. Ikaw na hulog. Okay na kayo. Ikaw ang hulog. This area is a river. Hindi mo man No? ang pinting talunod. Kaya gan pa ka ni? Wala, nakamabag ang camera mo. Agi pa kita sa Ay, di na kita. Ay. Oh, grabe yung travel ta. Okay. See? Ay, yung mga aso. Ayun po. Sila pa nga pala dumi, oh. Dapat talaga i-stroll tayo ng ano, Grabe. Riverside. Riverside. Sige. Basta ina ni. Tension na lang nga ni. Yeah, dali ka lang. Until masabi na lang yan si daddy. Masabi na lang yan si daddy. Oh, di ka pa naman nakaagi. For sure. Mag-agi naman. First time ko mag-agi. Oo, kita nakaagi na. Grabe. Again pala din. Ano? Gwa. Shortcut. Hindi naman ka natin, boy. Ay, ano naman ni? Ano pala yan? Basta. Pero sa pagitan na ni. Yan sa pag Oh, sabi na. Lahat. Eh, yung tulay. Ano tulay yan? Sa Ano ba? Kailangan pala nung agyan ano? Pangat, makatapit na. just a minute. Nagenta lang San Francisco sa may Riverside. Di ba bata no? Bako. Eh, parang asin. Sure. Ew. Na parang di ba? Kung sa bata. The expectation ko parang ito. Hindi. Surprisingly. Ew. Bako. Bako. Parang asin. Surprisingly. Grabe na istorbo na agenta naman sa may. Tay pangalan. Nga daw. Oh, madara-dara pa kayo. May pangani oh. Okay. Ingat ka mo, baliw ka mo, baliw. That's my hair.
Like, share, comment, subscribe.